Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فقد فاز المتقون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار، من دار الدنيا إلى دار الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، ثم نعوذ بالله من ذلك النار. أيها المسلمون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون. Mga umat Islam, malagong problema sa dugay ng panukod sintaw sin problema. Problema sa lago-lago, problema pagtuhan. Bukon problema waisin. Sa kalim pangatod sintao, problema magpatauran sin. Baita sintao niya to. Imbaita sintuhan yung problema sa lago-lago amano siya hauling jaman. Problema pagtuhan. Imibog sing kita nila pagkahin nila. Wala imibog sin wala nila kita dahil hatuhan nila. Bang makaibog in dunya, lawi makaibog, ginadlaw ka na. Adlaw-adlaw mig. Way pagbayid. Way rabuka sintao. Mga tuan niya rin parman sinallahu ta'ala suratul Baqarah alif lam mim. Zalikal kitab la rayba fi. Inukun iman in ta'ud-udum. Impanagnaan rukun iman. Pamarat saya patuhan. Iwan pamarat saya pakarasulan. Karua. Hikatu pamarat saya Al-Quran. Piarat saya saja cinta ang Quran. Narungugan tanim palman sintuhan.
Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. 2 huruf. Allahu a'lam bimuradi. Allahu ta'ala yung makahingat sin 2 huruf yaddo. Ini papaingat ka ato tanil zalikal kitab. Yung Quran yan, amin pagkakahagaran niyo katluan ka dyan. Kitab daing hatuhan maun ka niyo. Kitab niyo, bukon kitab sinhayop. Ba't bang aon kitab sinhayop, nag-study sila bihaon. In tao bihaon tuhan, in piyag-studyhan, tao iwan tao. Ini atur cinta bihaon, patta cinta iwan tao. Patta niya hakabuhi, wala na iatod sintawin patta niya. Pag-iig niya rin hakabuhi, pagdatong niya pakubol, biyadinin lupasin patta niya roon. Inna kauna kumamamatta, biyawon magpatta yung tao isa-isa niya. Yung kahalupilihan. Yung kasusahan, sa tuhan kiyukuyaran, magpatta isa-isa. Sambil maas-maas. Papagbangkatunin ang pamagliki-liki. Tulan niyo mga tuwa. Nauna yung kitab yan. Amin ipaparat saya katutan niyo. Rukun hikatu sin rukun iman. La rayba fi. Ingkatan dita sentuhan. Daakan iban leangan. Way pagduarua. Way paghawal-hawal. Nagduwa-duwa ng tao. Naghawal-hawal ng tao. Sa ingkita niya. Hindi ungog niya. Way paghawal-hawal. Uno pendeta sinallahu ta'ala katu taniyo. May takita niyo perahan sinallahu ta'ala. Kitab. Inhahulihan niya Quran. Uno yan mga tuwang. Anjalallahu ala anbiya'ihi wa rasuli liyuballighu linnas. Tiyatulun sinallahu ta'ala pagkanabihan iwan karasulan. In panagnaan na po taniw Adam. In kahulihan junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Unim maksud. Rahmatan lil khalq. Number 1, im maksud. Angkan kita niyo perahan sintuhan sulat. Ampak kita niyo makadawhat sin rahmat. Ampat niyo mapakain rahmat pagkasilasa. Naaturan yung pagkasila sa biyahon, pagkasila sa kalnaksin, pagkasila sa kalnak kawasa, pagkasila sa kalnak pansugpatan. Sinwala na si manyangin tao nagla sa biyahon, kalnaksin, kalnak kawasa, pagkonsum. Paulukan niya ba? Turan yung mga tuwan. Uno pa. Wahidayatan lahum. Hangkan kita ni perahan sentuhan kitab. Ingan niya Quran. Ampaawon. Guide taniyo maghinang. Naimbihan tuan, guide magkita signal. Bangwayron signal. Kang kajam sadya mamungmung. Nakitalong na makatag. Magkangi na inistata. Magkangi na yung katantan. Nainharap mo patuhan. Pilang kajam na kau nabugto. Pilang kajam na yung palsugpatan mo patuhan nabugto. Misan yung palsugpatan mo. Hantara mo. Iban siyang pagkahi mo. Signalin ang sintaw. Iban sintaw. Magkasusahan na kau. Wala kau tuot nagkasusahan. Sin nabugto na. Yung palsugpatan mo patuhan.
Way ino-inusin tao. Magtatao din pagkita sin signal. Amo na siya nimbita sin nabi na to. Hauling zaman. Surun simpit na inlang bay na to. Maas. Bahu kubul na. Magpari. Pagbati amurad tindupunan. Bukun manasbi subhanallah. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sa mag-atod sin pagsugpatan niya, patao, wala niya iatod, in pagsugpatan niya, patuhan niya, sin pila adlaw ra kuman siya rihadun niya. Hikatu, hangkan kita ni upirahan sin Allah Ta'ala, kitab, wa sa'adatan lana fid darain. Di mabayain Tuhan masusa kita niyo. Di mabayain Tuhan kasigpitan kita niyo. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Saada. Piarahan kita niyo Quran. Katluan kaju din halawom duara, himinang sindaakan, tumangkit sinliangan, tampa kita niuri magkasusahan. Nabihawon Tuhan, matawid sin susa, way sin susa, tagakawasa susa. Hindi ta matawid sin susa. Wala doon kabayaan sin Tuhan. Ingkatan hinang natin, wala doon kabayaan sin Tuhan. Kasusahan hakabuhi. Lawi aula kasusahan hadlaw kana non-stopping kasusahan na rito. Puno pa mga tuwan. Liyasilu biha ilal jannah. Supaya rumagpak sila riha dunya, pakabayaan sin Tuhan. Bukong sila rumagpak riha dunya, pakabayaan nila, pakabayaan sin pagkahin nila sa sumagawa. Liyasilu ila sa'adatillah fid dunya wal akhirah. Supaya sila rumagpak, kakabuhi nila pakabayaan sin Tuhan. Aula-aula na dumagpak sila pakabayaan sin Allah Ta'ala. Hasabab sin wala sila miutas. Pasanyangon sila sin Tuhan hadlaw kana. Amo yan mga tuwang. Uno pendeta sin Allah Ta'ala. Ayat suratul An'am. Ayat hanggatus kay mantaglima. 𝗟𝗏𝗏 si mahasut si mahatinggi. Haja kitabun. In Quran yan. Bukun kitab ordinary. Sa kalituan, imbihon kanila. Huli yung pagda nila, sinuno nila. Siyusuot marayaw. In iPad nila, in iPhone nila. Ibukit pimpitaka nila rin sin iPhone nila. Na yung Quran nila. Tingogin niyo baita sin Allah Ta'ala suratul An'am. Haja kitabun. Yung kitab Quran yan. Bukun yan ordinary. Bukun yan basta-basta. Daing hatuhan maun panabi, daing hanabi harap maun kaniyo. Ni namin cellphone mo yan. Daing hasaitan, harap pa saitan, harap pa sung saitanon. Atuhan niyo yung mga tuan. Bang isabusalon pa marayaw na yan yung marayaw. Sa ing kamatawan, nagusal pa mangi. Halaw bay, mangi. Halaw masjid, mangi. Atas sasakatan, mangi. Illa man rahimahullah. Amura, in kiaulungan sin Tuhan. Di mutas hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anjalnahu mubarakun. Palman sin Allah ta'ala. Kaya tulun na mo yan kaniyo hinapusan manusia, hinapusan nabi, mubarakun. Bang niyo yan iagad.
Mabarakatin hinang niyo. Na mabarakatin hinang sintawihon. Kalau masjid doon da barakat. May ito. Kalulukay lang na sinimam yung magutba. Na may pa mag-unok ka wisab. Di mo isang pagyanon, ing kalulukay ko ni magkita singkuanin eh. So, kaya ang positive, ang negative. Sakali positive katan, mangi positive na, marayaw positive na, syaitan positive na. Naunin ba ita sing Quran? Mubarakun ay kamumutas dahinang hinang mabarakat. Narainin dayan, amurin ba ita sintuan alam sing Quran, katloan kajud, hanggatos tagupat sura. Di nalawong manusia lisuan na. Nabang pakitaw si cellphone nila, misan nagdana kanin auto. Hanggang siya nagka-accident na. Hamukli marin paguli na nagdirihan. Atas dingip magkatingog butanan ni nuno magbihan. Sempal tawan kaniya sintuhan niya. Gantian kumanlong niya. Amin tawagan siyang tao, mabaya pa ma-aksidin dahil hindi niya mabasa. Tattabi'u 𝗍𝗏 ta'ala na ibut-ibut tuod ay kamumutas ding hamabarakat. Magkagunahan na kita ni Mama sa nato inihinang marayaw. Magkagunahan na kita ni Mama sa nato inihinang mabarakat. Naita, nagtipo na yung tao. Nag-akal na yung tao. Wattako! Iwan mumusan yung baran niyo. Di na to, mamumusin baran na to, bang na to, di akaroon yung biyata sintuhang. La'allakum turhamun. Palmansinallahu ta'ala, bang niyo yad to iagad yung biyat to ragbos. Kalasahan kamu sinhalangit, iwan maglasa kamu, wayroon bayaan magilwala. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, dita kato taniyo, sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam, khayrukum man ta'allama al-Quran. Ing kamu katantanyan marayaw sa inlabi indayaw amuna in imingat sing Quran. Mataod nagbubuhal muslima masana to inirimisan makawas sa sing Quran. Sila mo din at agiman niya. Ruko ni kato simpagiman niya, mataod di makawas siya sing Quran. Magsusun na hadlaw ka na ka na. Sa pabasahat kitab, duwang di nga Quran, nagkikid, nagtataykod, nagharap, doktor. Khairukum man ta'allama al-Quran. Marayawing katan manusia sa piyawidda sinallahu ta'ala in imingat sing Quran. Naita, inambuk huruf, hangpu, karayawan. Siyang kabayad na to ka, siril magtuyaon. Turan niyo mga to. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kamu na yan, inusog, marayawang usog. Kamu na yan, yung babae, marayawang babae. Bag niya, iyagading Quran, maita, di kamu imihug sing kita ni watao. Nagihug sa inay. Matawad pa sa sakatan din nga tao. Badyo niya rin na maubos. Bukod na siya nag-upis, bukod na siya nag-uno. Badyoon mag-uno. Badyoon magsambayang bukon.
magsambayang, tukong-tukong, ordinary, na ba't doon pagkain? Pa-social gathering. Inumalop patuhan, ordinary. Sa mag-alupin tao pa tao, puspusun sintaw in lingkat simbaran niya. Yadto mga tanim betakato niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno pembeta sin Nabi. Al-mahiru bil Quran. Intao. Panday-panday kaliningat niya Quran. Maingat siya magbasa. Maingat siya hukuman. Mayaamalan niya yung Quran. Tao siya. Sa yadto na siya halibir si malaikat. Na malaikat. Maguno. Way hinang sadya pamarayaw. Imya magadmat ka na Quran. Di makapikil magmangi. Imma sa nato ini. Biya dabbo si mataod manaabit. Sambil marayaw, mataabit pamangi. Sababianon sin anakin ama, iwan ina, na madtuna akit na biyaw. Paminsan-minsan. Makawa siya sin paminsan-minsan. Turan niyo mga tuan. Mataod na magsusun, naggugulal Muslim, mataod na makabasa sa Quran. Magsusun na siya sa laggo-laggo hadlaw gana-gana, magbihili ng Allah Ta'ala karayawan, di siya karihilan, sin kaya kahagad niya, in Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sin kaya kahagad ng Quran amalan, wala na yamalan. Problema macam na ito ini, naghinang roadmap tao pakaniya, wala sila miyaon pa roadmap kabayaan sin Allah Ta'ala. Ito mga tuwan, uno pindayta sin Nabi. Walladhi yatata'ta bil Quran. Amin mga sila. Kaya hunitan magbasa sin Quran, sa masara sila. Supaya nila maagading kabayaan sintuhan. Supaya nila maagading piarat saya nila. Pag-iman yaon. Tuyuan nila. Sanda sila magkallo-kallo. Dihilan pasintuhan 2 darajat. Walahu ajaran. Walang lupas. Nakialupasan na tuan. Bangaon hang kamilyon Muslim ya sa Zamboanga. Wala misanti mo nga imakbasak sing Quran. Inama da akon sa jamad pinama ay nakamulong na si mingod ka ako ini. Ang pamagliki-liki. Ako inilaw nara akon mga mag-pleasing sadya. Ay nakamusimingod ka ako. Di makasipog misan malaas na sa makasipog pagdatong mo pakumong. Asubuhon ka. Yan mga tuwan. Nauno pembeta kato taniw sin Allah Ta'ala. Wala kadjanakum bilhaq. Sa bunal-bunal parmansin Tuhan. Naparatong namo nakatanin marayaw. Kaulihan paratong namo amo na yung kitab Quran. Sumagawa. Walakin na aksaran nas, walakin na aksarakum lil haqqi karihun. Umat na kauna maruwal dahabunnal. Umat ini sa taud-taud mataud ay maruwal habunnal. Uuhon na to natay na to. Naita paruwalun sin syaitan natay na to. Kasabunnalan. Nafaani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira
طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى فقد فاز المتقون. Mauli mga umat Islam, baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an pamulan sang kato taniw. Hari pakitaniw bulan sangan sinisiw-siw tao. Bulan sangan sin tiap-tiap siulagan imbaran niya. Ay nakaw tumagad bulan sangan kau singguro. Bulan sangan kau sintaumay at magkaptangan. Malupas sa dayad tu, wang bukun ikaw magbulan sang simbaran mo. Hihapaan na sin syaitan. Na, uno to ang Yaqulu alayhi salatu wassalam al-bayt allati la tuqra'u fihi al-Quran. Biyaita kato taniw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap tao aumbay niya. Masa na to ini, iskwater impatay, iskwater din buhi. Manuk-manuk, weron iskwater. Paunhulaan nila. Naita, iagad nila yung kabayaan sin Tuhan. Na, inbari pagbasahan Quran, upat injo matukan niya. Inbari magbabasa Quran, inhalawm niya. Upatin jumatukan niya kangian. Ika-isa. Yudayyiku fi ahlihi. Pasigpitong sinallahu ta'ala yung kahalan na iwan si family niya. Kau maniguro, long umatawd na yun eh. Halawm kasigpitan sa kaan. Hikarua, wa yukallilu khayrihi. Patiyo-tiyoon sin Tuhanin rejeki niya. Misan mataw din rejeki niya. Pangtangunda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarua. Ikatu. Watapirul malaika. Naguin malaikat ding habayan. Na ini kaupat. Watakduru syayatin. Di magka-absinin syaitan yan halawm simbahan na yak. Tulad niyo mga tuan. Sa way inusin tao. Wal baitul ladzi tutla alaihi al-Quran. Inbay. Intaw halawm simbayaw. Nagbabasa sing Quran halawm simbay. Hagwa simbay. Bukunin di rungog kalangan. Bang favorite song nen pabuhion patayon ng Quran. Ang pamagkapan nyo, kaya tumtuman ko lang na yung kabata ko yadto. Patulan niyo mga tuan. Imbay piyagbabasahan Quran, sin mahinaat, sin dum, iwan sin adlaw, iwan sin tawalom niya, nagbabasa sin Quran. Wasya'allahu fi ahdi. Paluagun sinallahu ta'ala pamilya ng karayawan. Karayawan simbuhi, karayawan simpatay, Allah takapu, wala tahjanu. Ay nakaw masusasin susungon mo, ay nakaw murasin susungon mo, ay nakaw mahanggaw sintay kuran mo. Biyaon, susuknaan na sinanakin ama. Iban sin, may bayaw lang mari pa magpatuli mga maasyaon. Makaubos lang na siya na pagbihan ubat. Tiniw kuno mga tuan. Kampay bariman di. Intaw na babasa sin Quran. Paluagon sin Allah Ta'ala pangatayan niya. Paluagon sin Tuhan kasabar niya. Paluagon sin Tuhan pagpatiag niya. Paluagon sin Tuhan karayawan niya. Di na to mapaluagin karayawan na to bang daing kato taniyo. Bangaon limuag nangakal. Yan na simbihaw. Nagakal siya ini.
Ini karua. Inbay magbabasa intaw yan halom sing Quran. Atau misan siya wala nagbasa halom simbay. Sa inyan halom simbayan, yan halom sin jantong nila yung Quran. Kasura khayruhu. Pataurun sin Tuhan yung karayawan niya. Kasura khayratu pataurun sin Tuhan yung karayawan niya. Min haysu la yahtasib. Hari ini akan naman janji kanya sin Tuhan, promise kanya sin Tuhan, sa kita niuri mawaya promisan sin Tuhan, sa promisan sin magkakandidato, kadtuon kami laong niya. Dahon magtautay anak, atas magpasuab. Turan niyo mga tuan. Hikato, inbayan piyagbabasahan Quran, kapirro syatin, maru in syaitan, talaun simbuka in syaitan. Di makisabisab mo nalawang simbayan. Mabuka ha ama, mabuka ha ina, mabuka ha anak, mabuka ha apo, mabuka ha katan. May ta'yaw ning sanjatak. May ta'yaw ning kuta. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakum adu. Fattakhijuhu aduwak. Natuan, inhinang niya banta, baran niya. Ya Tuhan nin Tuhan. Kaya kau nin rezeki sin Tuhan, saat ni magad sin kabayaan sin Tuhan. Nah, ini kaupat mga Tuhan imbay. Iwan sinta walong simbayan. Yutla alayhil Quran. Yan halom sin jantong nila, yakat nila yung kabayaan sin Tuhan. Tahdurul malaika. Di sila butasan sin malaika ti para maun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Tuhan, magkakunahan kita ni Muhammad sanatuin. Di na rumayawin mano siya bang di magbalik pagkabayaan sin Tuhan. Kaya sulayan na sintang katan pamarinta. Nalulu katan. Naimbihaw lang na pamarinta demokrasi, nalulu na. Harap na katangan papamarinta kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabikum. فإن جل وعلا يكون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أحسن الأكرمين اللهم أقم علم الجهاد واقم على أهل الشرك والفساد والعناد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآد فانشر رحمتك على العباد فانشر رحمتك على العباد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا أنت وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اصرف عنا البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤجوننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة
استقيموا صفوفكم اعتدلوا ولا تختلفوا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.